dance and through the Diez Sentidos Festival and the choreographic competition. Todo mundo é muito bom, os personagens são... Azione! Ricordo quando ero piccola.
clutches of mediocrity. Invent yourself, and then reinvent yourself. Change your tone. Nunca he sido medida ni lo seré jamás. Pero, ¿qué es tocar? ¿Qué es sentir otro cuerpo? Es entrar temblorosa en otra identidad.